Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena puangana ta'ala ke hadir ia bilangan na ulang nga ilalan na si taunge puangala ta'ala patentui. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Majapu bilangan na ulang risise na puangala ta'ala 12 ilan na si taunge. Taulinoy manimalengi asang 20 tahun labae wawana Nabi Isa alaihissalam malengi asang makada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Anaratu natau purana ro panguluta Umar nakibua kalender Hijriyah lesi nasangan maka nasi Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, letu Zulhijjah 12 mato. Iya na ulan na salangi tapi makurang mapala itu. Ya ko Januari, Februari wa mega mapal yang pamulan anak letu to mato. Tapi ku Muharram, Syafar ai makurat tau mapala ai. Batewe ro akhir tahun baru naro pada letoi. Ya ko tahun baru masih hiliwa roana. Tapi ko tahun baru Hijriyah madodong magi nakaro. Ya ro tahun baru Masehi tenai di punna tapi tolok balita uwe. Makura miro tetapi megangi selengi baliwi mat tahun baru. Tapi ko tahun baru Muharram aja nak kada tahu baliki amu idi de tuni pogau. Tapi pada lemimat to ya kata nih 2 tahun baru ya ko tahun baru Masehi Allah emirwaki. Marwa pasae, marwa lalenge, marwa kampunge, marwa tokoe. Tetapi ko tahun baru Hijriyah masigi mi'raki. Nabita to nasari pamasin na salamakang nasalaita na makkanalok ko Madinah. Aga katana untuk patatong berjamaah. Okumupi Makkah natur perintah sempajangnya. Tapi depa na yon rima sigi mas sempajang. Mage natiangi punana. Niga puna masigi watero Abu Jahil latam memuka. Laknatullah alaih. Natiangi yon rima sempajang masigi ya naro sahabat ro nasalaita na Makkah nalok ko Madinah. Latu ko Madinah tapa masigi jolo nak buah pungala nak buah nabita Masjid Nabawi. Jaji Masjid Nabawi okko niro na pamula nabita na patatos sampai jabir jamaah. Okko to niro na pamulang panguluta Umar menjadi kalender Hijriyah. Jadi itu ni pamula sampai jak berjamaah
pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Ku Madinah. Purana yero dia nang kanal inabitta sampajak berjamaah ko sampajak perlu. Dia nang kanal inabitta mu mamusu ma berjamaah to. Sinino masal malabih kadere. Ia bulan Muharram betulna anu haram. Ni galak dak yatian. Ya kemilu mengadakan perjalanan jauh tawe ara ewatiro na tiengi jok ke Muharram. Okopi safar. Ulat 2 pi. Jadi gangkana ulang perjalanan bulan safar. Ku Muharram aja lo mujokka. Ye me mak jama aja lo mak jama. Megalada ya tiawatiro. Ya sing Muharram. Apalagi mamusu, aja mamusu, aja musi salah-salah. Ya ko Muharram ni libur itu si salah. Libur itu mamusu. Ya ko dina Muharram oi. Mamusu si kampot tahu mamusu mak bali bola tahu. Tapi ku Muharram ni siama ama onro ku boleh gangkana iro nabita watunna de pagaga perintah puasa Ramalang iya jolo Muharram non rita mak puasa. Jadi bulan Muharram jolo tu bulan puasa. Gangkana maka de nigi mak puasa sieso ilalanna bulan Muharram pada nereko mak puasa 30 sona isaliwanna. Jeko non rima puasa siulam Muharram pada lo nako 10 sona mak puasa ku bulan Muharram ni pada lo nako mak puasa si tahun 300 sona. Apa 1 banding 30. Kemudian khusus pada bulan Muharram hari ke-10 ya sangi Asyura. Maka dia minta mangsama fi syahri min Muharram yukaffirus sayyi'atas sana. Nigi mapuasa 10 na Muharram lai susui dosa si taungi. Lai susui dosa matau ngengi. Penghapus dosa. Jadi sitongan na tu ko 10 Muharram adalah isure tu mak puasa. Isure tu mak puasa. Eriolo wajib perlu ye. Angka mani puasa Ramalang ya sangi sunnah. Sunnah. Yerwatu naro Nabi tajok karisidi onran na Nabi Musa. Onran na Bani Israel. Naruntu wawana Nabi Musa ma puasa. Nakana magi ma puasa nakana lau sukuruki nasaba iya na wattu na leppo. Nabi Musa ke palaluna Fir'aun 10 Muharram. Mak bila soro itawe jadi nadapi ukur. Pas 10 Muharram na leppa Nabi Musa boleh ke palaluna Fir'aun. Jadi lau sukuruki sampai wah puasang. Maka dia Nabi ta lebih lau sukuruki pi iya itu. Gangkana metok ma puasa ko 10 Muharram. Nah. Angka sahabat maka dah, pada sikit tu Bani Israel. Ko ma puasa toki pada situ nak kada ia ko tuo mupa latu tau pemang launiakan untuk ma puasa si diolona.
Jadi mau puasa tu 10 Muharram, mau puasa tu 9 Muharram. Jadi 2, dia nana pada. Apa cik di Bani Israel. Idik 2. Nah, jadi kan karena mencari tinjak Nabi Tayyib, tapi dia ada api nama teh. Kan karena sunah kang ini untuk paterui nasarnya Nabi Tayyib, maka dianjurkan mapuasa ki 2 ngasu di aja pada Bani Israel. Mapuasa ki asirana siba 10 tapi irwa kata na sahabat na tiami pada. Jika karena kau dia sempat mapuasa hari ke-9, hari 10 menit mapuasa, na dia tota milo pada iro, maka tambah widi 11 wading. Jadi imak gi 9 10, ya regi 10 11. Nah, jadi kau dia sempat mapuasa 9 Muharram, aku ki tambahi aku 11 Muharram. Padamu itu. Nah, sini no masalah lebih kadere. Tapi ang kata watiro din 5 puasa. Di 5 puasa. Maka dianjurkan untuk mapasagena. Mapasagena. Ia kutul 5 puasa. Puasa ki ia perintah utama. Sunnah utama. Lebih baik mapuasa. Ya kode itu 5 puasa maka apa sagena ki? Asidakka ki? Apandre ki? Pasidakka kami nama kasih adalah mapandre. 10 Muharram. Nasurutoki mapasagena betuanna. Apa sagena kiya kuang kapapinrat na mawarat tempa jai pasagena iwi kurang-kurangi kuang idi mangalie apa sagena ki aja tamarat matawa iya nang kana pau pak balu alibawan ko tulle mui tapi idi pak balu aja tuh sih tak susai pangalie wah kesempatan dia natawa pangalie kos susurai pasoliki aja tos nasuro mi mapasagena. Jadi perintah pertama itu adalah puasa. Depa tu 5 puasa napa ki mapasagena. Anak-anak ya ko susurai alengi duit. Ya makanya tu ko bapak na malengi duit indok na suri masih dak anak-anak. Jadi bapakna malingi duit anak-anak, ya kuang kada duit anak-anak, ya tu si indona nasuri masih dekat. Di bapa sagena. Di pas suku-suku ke kebutuhan ko tulimui, pas suku-suku kebutuhan anak ta. Nareko susurai. Iya rumah kade mali pasero patapi sanu-sanu ngamana mani. Pati puasa. Magi paling nak kemapeca pitun rupa. Apa irwa susura berkaitan mana sinina? Angka mana kaitan si bawa nabi-nabi peristiwa nabi-nabi? Irwa tunna tsunami talal lino di masa Nabi Nuh. Isure Nabi Nuh makibua lo pina pada penre manang. Na penre tahu salangi watiro, ima tapai watiro aruami pulo na talu tahu. Isurotoni pendre pitun rupa andre. Siaget tanah telalino patapula sona. Teleng. Na pas 10 Muharram matiroe standar kapala tak cede-cede to meniro andre wero pitun rupa ero. Gak kana milolon ni Nabi Nuh maka lologang ilham poli pungala ta'ala maka deh pasipulu manang itu andrewe pitun rupai na pemunasu taruwe mega mancai pecah itu pasipulu mana tak cede-cede mutariwe mega munasui ganna nanre arua pulo na telu tahu apa aku ida suta cede-cede mana mo naro de ganna ko de ni pecah iro de ganna
Jadi ilorang masagina pamigay waena na pamunas banci peca tu masagina nan mega to manre. Nah, jadi ro sitongan nama peca pitun rupa ero taniro ya perintang tania. Ilorang mi masih dekat mapandre. Cuma makurang mi andre waktu ero jadi bakada pasi purbawa ni pitun rupa mu pecai nama Sandra. Jadi idi mitau dega maka wad di mapeca pitun rupa iya ko mega muga gatta aja na pitun rupa peca nanre tapan riang ya ko megi pagan na pitu pitu bembe sini no masalah mulai jadi tahu padi to mega maka na meloto kasih masih daka iro orang apa ikuang kata pitun ru tacek de ni teriwai megai wat di mega tau manrei tapi ku masagi na muki aja na peca nan retada nah sini no masalah malabih yang kadare jadi iya mana ro akatana fadilah seperti ini adalah nailorangi nabi supaya angkai yakin rolai alena berangkaki termasuk sapa bokong okoli doewe natorewa kampota jadi boko mana nih yaitu fadilah seperti keutamaan pada nanya adalah bokong atau rewa kampota kenro kampota okusuruga jitanya tu kampot tokolino suruga kampota mikir li supi malokro mikir li suloko suruga yana tu makada akibuaki bokong riwat tu tokolino apa mikir rewa kampota kenro kampota suruga jadi lino pada lo na onrong asomperang kata lo sompok Malaysia. Oh, matau-tau ngokor gang kana mak bene okoro. Mak bene jadi yang anak. Isiro anakna malupo mak bene si jadi yang siapo. Apo na si mimana si apo tu asana. Iya sini na ya keturunan na ya pamula anakna apo na apo tu na apo kecil-kecil na apo. Latu iya ko itanai pasti makada mana mi tahu Malaysia kak magi makada tu Malaysia nak kada nenekku mupok ku Malaysia jaji ambokku ku Malaysia jaji iya jaji ku Malaysia jadi penduduk asli Malaysia pala tahu rapero meta nyokoro tahu rapan nenena ya lo sompa okoro mak bija nah sanite itu Malaysia mendapat KTP Malaysia ya kota Indonesia pakai paspor dapat tam Indonesia apa KTP Malaysia dah pakai merasa tuh Malaysia pala tuh rapang Cina ko to siruntu ko Penrang orang apa toh ke orang Pinrang ko to siruntu ko Makassar orang Pinrang nenekku lahir di Pinrang, bapakku lahir di Pinrang, saya lahir di Pinrang, saya orang Pinrang asli. Padahal mau bisa pitu salo tatak ko Cina to ke. Maka to ni roidi Nabi Adam okko suruh ke jajiang. Ya dempar ngokolino ipasompo kolino siala Siti Hawa mak bija. Jaji anakna, jaji apona, jaji neneta, jaji ambota, jaji ki. Okolino, itaneki iya asanya le taulino. Padahal sitonganna penduduk surga. Gara-gara setan lata memuk kami pakalontok-lontok neneta Adam niat demparo kolino mak bija. Padahal rewa ki peman loko. Loko suruga matu gangkan Nabi Adam waktu na ya demparo kolino nasas alena
gangkana dena warani makka ulunna si sujud-sujudna etana patapula soda. Mancaji salo way matanna Nabi Adam, way mata tobatna onreganna. Mancaji salo way mata tobatna Nabi Adam. Megapi way mata tobatna Nabi Adam naya way mata tobatna anak apuna. Ipasi pulumani way mata tobat taidi apa mula Nabi Adam letu pacapurangi pasi pulu mata tobat tak mega mumpi we mata tobatna Nabi Adam alaihissalam. Tapi we mata tobatna tadi we mata biasa. Payakui di puna we matang katutu we mata buaya. We mata tobatna Nabi Adam mencaji salo. Patapula sona si sujud-sujud na tobat. Aga na baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Iye bacaan Nabi Adam ni patapulos sona sujud baca iye napai terima tobatna. Padahal si dimi dosa na Nabi Adam na yak demperang masuk pole suruga. Patapulos soda na tobakan. Si di dosana ya demper pole suruga patapulos so na tobakan na peyanci maka datamamuk kumatu suruga nareko tak bukai. Iya kuidi kesiaga ki mados na sesuai. Dari sebilang na dito milo toba milo apo kita masuruga na cacawai ki Nabi Adam maka Nabi Adam iya lagi ci di dosaku pataplo ka toba napang kajamina tama iya mana umat na Nabi Muhammad we aswaso madosa de na milo toba tapi milo tama suruga o koniro kelebihan na umat na Nabi Muhammad. Maka iya na umat Nabi Muhammad ko melolongang deceng watwewe maka iya ro kata-kata tobat na Nabi Adam hendakna ibaca to idi nareko matangangi mangok di pungala ta'ala. Apa angkat wattulan na siya susiwanni angka wattulan na siwanni na nono pungala ta'ala goraiki na ilorang ito ba idi to malasay karena pamas tau dosa itu karena pamasya na pungala ta'ala. Maka di pungala ta'ala ada sa kursi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylin ila sama'il ard kulla laylatin ila sama'il ard. Turungi pungala ta'ala ko langit na lino tungka wani turungi pungala ta'ala aja tabayangka maka pada di turu de rahmatna pamasena pungala ta'ala turung ritungka wani okko langit na lino hina waktu thuluthul lailati akhir letu okko capakna tawatallun na wani karon nono pungala ta'ala aga na pagaw yakulu may yad'uni fa astajaba lahu angka gotu atakku makokoy moto milo doang masija lau bali lau tarima pak doangmu capak na seperti tawatalun na wani itu na nono pungala ta'ala gora angka go atakku moto makokoy yero capak na sepertiga malam kira-kira 20 menit melo nak batau 20 menit melo nak batau ya aku mengaji ni radio masalah awak ni aku ni tua tun dah tu jadi ko pura ki mas sempajang ajar tu matin rok ko tujun nah
Pura kimas sampai tak bani aja tamatin rokwe. Kesempatan ni pungala taala nonoko langi natanae mo biki angka gatu ataku moto. Teh. 6 milo doang utarimai pak dongan masih ya. Teh. Nah biasa na tahu masalah koro mak do jama tutu tapi ya kona dapi milo subatin roi. Teh. Pada justru aku ni rumah mo bipungala taala angka gatu milo doang utarima pak dongan. Wa may yas'aluni wa utihi. Ya kau angka ataku moto iwatu milau okoya lawaleko. Jadi dua ni. Angka milo doang utarimi pak dongan. Angka ko milau langsung lawaling. Wa may yastaghfiruli fastaghfir lahu. Ya kau angka ataku moto makokoe untuk milau toba lau tarimai toba nah terlalu perluan pungala taala maka inar to moto naro yang naro kata nila korang itu wabil ashari hum yastaghfirun di dalam waktu sahurnya dia beristighfar mentak min lilau tol iya na bokok-bokong ya itu maka dari nabi maka dari pungala taala fa inna khairaz zadi taqwa. Nanya si kanjak-kanjak na bokong kolino adalah takwa. Magina takwa apa ira sang orang bertakwa yaki buaramete on ramanya menyama ke surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu ipancaji yaki buah untuk khusus orang bertakwa. Gangkana makada pungala taala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lai pak barisi matu tau mitau aku pungala taala tama suruga deni paresa-resa. Ipak barisi tama, ipak berjama tama suruga orang bertakwa. Tau mitau aku pungala taala ipak barisi tama suruga deni paresa-resa. Ia koi tajamupi paresa tau na tama suruga metta. Si sabu tau iparesa ta cidi-cidi si diba lolos tama suruga. Tapi ijan cengi ia maki buai bokong takwa. Maka ipak berisi tanpa diperiksa tama suruga. Yang kedua, maka dia pungala taala innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ia tu tau mitau yoko pungala taala taman-taman surga non roi matu manyamang-nyamang. Ia ro nyaman na irita taman surga. Maka dia guru tabeneng angka taulino pura melam mitana naita iro taman-taman surga dia naga milo marado kolino. Milo mati masih jana tamu koro. Nah. Ganggang ka tahu biasa-biasa tanya tahu hebat tapi neng kalingan namu na popung atau maka aku matu taman surga monro tahu orang bertakwa maka sininna amala angkewat di patamu ku na pogok manang gangkada turun ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Ipakaririu imatu tau angke pogau amala soale tau mata paena pogau amala soale maka da angka matu suruga bagiamu yawana suruga matu mengalir sungai-sungai salo matu malari angka salo susu angka salo cani angka salo anggoro dina pawaju angka salo we cinno maka kasing nah iro janceng iro kona pagau iro amalana ro agamalana innahum kanu qabla dzalika muhsinin wattunno kolino tolide je na pogau tolide ceng na pogau deceng aga pertama kanu qalilam minal laili ma yahjaun cek dek mi wenni na paake matinro jadi mak doje kuani dena sembara mak doja aga mas sampaja tangga bening napa wabil ashari hum yastaghfirun ya komelo ni subuh
di waktu sahurnya dia beristighfar. Jadi nama tinro ku pun mas sempajang, tapi natajang ngiro waktu sahur oku niro mas sempajang. Nah, makanya ko agi pago ukur waktu sahar ya sangi. Ya ku mandrek ukur ya sangi makan sahur. Waktu sahur. Ya ku meki mapuasa na tate dua teman tate talu teman tanya apa tuh makan sahur, tapi ya mandrek tangga bani sana. Makan sahur itu menjelang asan. Oke tuh turu rahmat na pungan ta'ala tuh. Nah, jadi cedek miwani na pake matinro ia komelo isubu maka dia beristighfar. Ia na bokok-bokonge bokok kami na makasinghe. Ia na amalan orang bertakwa ditempatkan di surga, taman-taman surga. Sini no masalah lebih kade. Oleh karena itu ipaki guna ye. Biasa tuh maki ga natiat ko 10 Muharrami, ko Muharrami kala ada natiat jokka natiat dan sebagainya. Ia romat yang makui sejarahna he. Yarwatunna ilallun Nabi Musa oko Fir'aun. Maka Nabi Musa tasi iolona bulu banrinna. Fir'aun angka ni macawe malelung. Maka da mana ni wawan na Nabi Musa aga na pagaw natasi yolote. Maka Nabi Musa aja mu maselan. Si bawa ka pungal ta'ala. Si bawa ka pungal ta'ala. Silengi watuna Nabi ta makalicu buko goy si bawa Abu Bakar. Maka Abu Bakar peko ni pali angka ni tu kapere milo basiki mate gitu. Maka Nabi ta aja latasan innallaha ma'ana aja mu maselang aja mu menendang si bawa ki pungal ta'ala. Tapi Nabi Musa waktu na ilalung akhirnya aja menendang latasan iya si bawa ka pungal ta'ala. Jadi Nabi Musa mina si bawa pungal ta'ala watir gangkana maka pungal abba pangi tongkamu na bampai tasi etongka mancajilalang. Naolah Nabi Musa matekai maka ada si pungal ta'ala abatasi okolalangi mancajitasi pemang angkai Fir'auna matengalalang matengatasi mati manang maka ia naro angkai dena lo malalung munrok ko kampur dena lo lalungi Nabi Musa ia naro mak bere patwa. Maka da aja lalu mulai wapasang ko na aja mulai bulan Muharram aja mulai mapamula aja mulai mapabuting magai abalaok ko tu sinin nang katu ambok mu nene mulai malelu biasa mati mana si ba Firaun mati mana si ba Firaun. Jadi di pihak Firaun matiangi apa bulan kecelakaan itu bulan Muharram. Tapi risesena sinin nawawan Nabi justru iro ulang bulan keselamatan. Jadi intinya kesimpulan maka ini tahu magama justru makanja yolo mapamula mapaboting bulan Muharram. Tapi ini de itu magama iya na tu mega pimali lapas sangiria. Sini no masalah lebih. Oleh karena itu bagaimana dari apa tunjuk pungal ta'ala temun rokolino maki buah buku-buku tamawari fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ya si kanja-kanja na bokong adalah takwa. Insyaallah orang bertakwa yaki buah surga matu manyamang. Saya kira demikian sampaikan sinina 75 dari pungal ta'ala memagi-magi oleh mahkamah lakani. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.